Menda kasngi na kalyang ka VP ring lawan ni po Northeast Circle BSNL kadaw pajungan pajungi kalong ba layo ya ka jujuan de kini ki nong train ko dan ni office kini ki housekeeper ba kim sim layo ya kata ka tulok lalu panai march hanu ni u panai December ko nang di undum no kala long spogna ye di nakalyang kajungi ngasokya habide makani bat wood puntak step nakalyang kajungi lawan mani kedu ya kini ki nongtre housekeeper kibayo i salary ibarit ba bat kibawan tre manla kaski hakadika office jong kadika BSNL kumpan penkemau yang di kebiat hakipor pemensuaru kanihi kejinge kala wan ban yaki nomor ba Kemyo ya kata ketulok lagi fokus nam. But ya kata kejengke kabangi dalek ban lang teh po GMTD yang teh po. Barik hajan hadripa kurang kowe ka business branch yang teh ban ngilai keren mi bahe bat ngilala ban solve ya kata problem bat kasio ya kata ketulok kejengki. Mentang sengipat kabangi layo ya kejengku jawab yang sesisil. Nang ni po Northeast Circle pat ni po business katu kaningot ki nongtre housekeeper badai ki pardo persna bijungi ki bayo ita itulok ibrit tim simla yo ya kata ketulok nandu upanai march hadu uni upanai gomenta atau usan te kala pensno kia ngi kala pensno bitar ngi balai kata ke office kam simala apan siu ya kata ketulok jong kini ki nongtre huni ban mentak sengi nglayo ya kendo ikini ki bahe hangni apo office business bat ngila keren da kabatenge ba how you pernah December gidei ban siu ya kani ka tulok jong ini ki housekeeper ban ilai por munta hapo stio lada kimla ban siu ya kata tulok ni na kali ang VP wing yim ban si ila kren khmat joki bangin wan ban khangno ya kani ka office ban kai ka ba sosi kolong ba ini ki office ki badan ni hapo stio jungi kamtam ini ki company ki bobon mo de ki outsource ya kini ki kam ki prepare ki joki tementa ka jinge kami hangni kan namar ya kani ka kamru la outsource la yo ta we kontraktor ubanang thi na po jumapu tuni kontraktor menta ula off ya ka phone la switch off ya ka phone bat na kadang kani ka office bila itu yangi ba ki persang man phone yo man la ka por man la ka singi bat kim ju yo te kani ka bu jinge nakamta kinong tray ki badot ni ba hado menta ki kilam yo tulok padu upanai mas di perhat mati kumnokin basanya mayeng kesem kumnokin basan kun kiti kumnokin siyo ka pai school kamdam menta kalade ka panai December mo ka Christmas kalawan lesi wala ki ki perdo ki basnam ki ba jenjar ki baduk ki barit mo ki bawan tray ku kita ki house ki ba ki hapan pengkuat ya kan ke building hapan sar man step man kesni hapan pengkuat ya ke toilet hendrai kini ki company kini ki bahe ni batuta konduktor ki kenpo iki kani kalong kum ka employee harassment dena kalian bijungi ngila kerani kini ki officer balada uta konduktor switch off ya ke phone kabha ba kani ka company kini ka business ka badang ni po Northeast Circle ni po shilo kan terminate yo dekai ka pasutunat kolong ba nakaliang jungi jongkiru kila than yung ni konduktor bat kila ong ahmat jungi ba kin terminate no yung ni konduktor ban ai no dong wei pat u konduktor kenapa unna ban siu ya kani ka tulok ke jongki nama uni konduktor hado menta u claim submit ya ke invoice ke jong u ha kani ka office deka bu jinge kila itu kini ki officer yangi ba kat bu jinge yaki kumnu bakin siu ka tulok ada u konduktor submit ya ka bill ya ka invoice nakaliang office ka dumla pat siyo ta katulok bat nakaliang jungi ngilakran na kapating ba kani ka jinge mundai tan kani ksin ka mamta man na kapor kile undi tingla ong ba ki la da kimla pat siyo undi upana December ni nakaliang jungi inwan ngin khang ba office bat sakwiru ngilo ong yu ba ki kontraktor hangi apo ka jela ka jungi ki local kontraktor ka jungi ki babon balai fi maya ki konduktor na kajala ka jungi ki local konduktor ki jungi balai fi li ya kini ki konduktor ki panapa dena kalian jungi ngila kransai
Yaki pa lada kimla pan siu yang ketika tulok hari ukuran di sana, di komong lah orang dan sedang bangin wan in le ada ketye bangin hang sunan dengan office.